Jomma Kwaba Ediba Dom 106.3 FM so Yadobo ade no ase sabosumi edika bosumi etosumi nu bosumi etosomi ensa ye hyase na asa ye nko December bosumi ne ewomu no twedi ampom pempenso ode ye Ebeneza wode ye twa afe no ba bia ye dru de o ye twa akaka kra bi no wode ye twa eti na sedan ye de mani din ne ye ka che ne se agya ne wo ye no to aso fa ye kodru fa ye twa na ye koni se ye na bia wo de ba bia wo tie nne no ye wo dwene ho a ye buronya no a ye bedie no enu nti na medi kama wa finhia pa se memma wa finhia pa twedi amponom na afra se emetwe ye na memma wa finhia pa wo dwene buronya ho no wo de ye a wo dwen no no na manyofo ye wo mayi mu de sabre se wo dwen a wo dwen de kwa manyosem ho abanya woti so yi dwen de kwa manyosem ho woni e wo position so obi adwen efise mfie nu aka no ebra aka da yanimu ayede kɔ na afimpinu ne aduonu yede akoto aba wo mayi mu no acha aka mfie mienu o yeso wodo beba sane etie bia mfie mienu ne beba eti amanyofo no wonum de so hwe nkyekye yepo a ene NDC amanyoko no aya wutim se wo dwene buronya ho wo dwene amanyosem so ho wo dwene babi aneema de wo beko enu nti na nei MPP amanyoko no Ghana mampani na nadodanko Akufuado wonamu denden dia probon wo wo ba ye mfie mienu ana asese ni ekeka ko mfie mienu eti adwuma no sebonye yo nam so ni nyina no ya preparation anase ebekasa ahusiesie a wode kwa fimpinu ane aduonu abatuo woni eti opposition so siesie wo ho ne okita tumi kurase wo siesie no nti woni opposition so de abusua nyagro wo siesie wo mo denden se wode beko wanim na fimpinu ne aduonu abatuo no wode akọ empanisi wo free su entambura su a wani no eye kokko eti NDC amanyoko no wo mreku ni yode ye adwuma no ne ye ka kire bo ne sen ebe kan fie mienu am yakoto aba bi a ewo se NDC amanyoko no tumi gina bo na so no oyi nipa a wo bedi amanyoko nanimu empanimfo a wo bedi amanyoko nanimu di obetu frank ade amanyoko no ene ye woni ebe primra hye bedwadwa ene mpanimfo aka nyina no acha mfie mienu am yato aba no ewo se sa abato na etumi koso eti ese mpanimfo atumi akoyi akanifo a wodi amanyoko nanimu executives no wawie na no ne na nsa ye de yesa adwuma no mpanimfo awie enti ni aka yese hwan na edi NDC amanyoko nanimu emrahye bedwadwa no woni eteso no ba betoa so akwa wanim ana sefoforo ena eba beba ni nyina no emfie mienu am yato aba ena wo se NDC amanyoko no tumi yesa adwuma enti nei se wo hwa empanimfo de abetu dwa ebre ya wunipa kro se waye wadwen so obekọ bidi a ebre abetumi akofa nkrata no wabie nwoma mu ato wono mo wunipa kro kona akofa enhyehye ye die cheso de ne bafu woni a woso wabonyo so ensem bebre na aba na chairman of the National Democratic Congress Orofo Swampo for the Tudwa say abatuo no a wo bekoso no enye se onipa kro tidas yabra no ma akra so misumeko bi obi e komi dabi wonu mu panipa wo betumi adi amanyoko nani no wode wakonkunim die mu enti se ye nipa mienu o se ye miensa o se ye duo pruning brofo ye ode ba ye wonu be pruni wonu be tete ho ama nipa wo se no fata wadi amanyoko nani enti wopim kwa animu no abusua sen na akwakosie enadie na asie NDC amanyoko na kache ena na bani ni sujumedie no yede aduro ye hwa amanyoko no ahusiesie ne niema ewomu mamenkai wo se enadwumadie Akua Boakyewaa Yiadom ena metina adwam ede amavim lady ye to aso ne apem akoya nimu a yemfa seda ema producers ya abonu etachire ene listo wo kwadwofo jotachire sada so na bedna gwa santia siedu A4 tachire kwamkulenu ebochi dom dendendendendende sada so ne stream live wo Facebook betumi ahwe wa Adom 106.3 FM share live wo hono mo Facebook no wa dwenche no di bi ato wono mo Adaroma Jonas ena eboa yen amiatumi stream live wadwenche no fa bi efa hono mo aseda so ye di bi ma enwuma ya abote wota ye kire enwuma ne do so pi ena akuafo ye wo mayi mu edokua no
enyame ya Adom afiada ne best farmer ye behu no kuani a wabɔ ne ho mmɔden pa sɛ ye koko nwodo ye sɛ ye de nwo ye yo ye bɛbɔ akuafo aba so na sɛ kuani bi ye bɔ na ba so ne wadɔ amena so dɔ so a fertilizer yo de ye adwuma ne no so ka ho bi eti sɛ wo ye kuani na pɛsɛ oje best farmer ɛwɔ mayi mu a abusuan ye fertilizer ba ko pɛ na abetumi ayuso AMG cocoa inti fertilizer AMG cocoa inti fertilizer who you should be sekuani a ade bi a wo de be hyefam no so do so mfa so ya wo benya de do so DBS roofing sheet tata yeti enne ye sidan ne ye boso a edan ye ni onyam ne ne moso wasidan ye wi a na ni onyam ne ne moso DBS roofing sheet na fa border so enno so de mfa so a wo benya no ebi ene se ensuo beto awia bebo wo nchanse a wo de border so se ne sitie no afebo saa ne beye Franco Trading Enterprise de bronya na eba no abusua wo charge ye friend charge na jade wo charge no wade ade charge na jade Franco Trading Enterprise and your promotions ne de bafu bronya yi koto mobile phone beje wo de say ye flat screen na wo beto achede ne tachire ye de ma wo Franco Trading Enterprise say the friend gadgets fie gadgets ya ankasa the TV na wo hwehwe say ye office niema bi a wo hwehwe wo de ko Franco Trading Enterprise wo benya nyina na phones no so de enne ye na brochire na so wo pe bi akọ Franco wo benya bi ne ye ne nden ye ne wo benya bi ni nyina Franco Trading Enterprise na de be ma vitamin so de ene ano ne aye no mu aye nya hoden betena say eye aduane ankasa ene vitamin no so bia ne de ye ope obi on mo so me pekwadu obi so pede yanka ne ya wo hwehwe bia no vitamin say ya no short de onya bia bedo tabia heba castle sene ne mister wo pe mister no nsuo no ano anom no guna wo pe press no so ane capsules no wage no ano no ni nyina tabia se apomuden wo se ye adwuma fira no pa kosi anwumra asuma sem wom secret wom obi be ye adwuma saa wo mreda ni nyina tabia heba mister ne capsules ne anunum bi na ye nyamode ne etia baby a ton no bi abusua ko na kwaje odi Give us power and cold capsule eno so de ne ye nkase ko konti ye tena ase ne ya chia geto ko konti ye tena ase ya ntumi ntena ase no abebo ho bna give us power and cold capsule eno ne beboa wa ma hoden no wo benya ni do so puom wo benya hoden mapana wo de aye wadwuma sibi men and women capsule we ye ma ne mema duro e ma ne mema nyina adwunso mu yade bi a wo no nom sibi men and women capsules ni bi we ma de wom e mema de wom eti ne ewu hia bia na busua no waje media ye di bra adomonline.com wo kɔ hɔ no mo abetumi akenkan ye hwɛ nyina e wɔ hɔ no mo abusuan na letter ye da ye nimu anwumre medical dia to wanim se NDC amanyoko no mu ene ye koro NDC amanyoko na no amu na ye kɔ enti ne empanimfo eda amanyoko na no wo hya ase no sika dodo ye aboka asebo ogye sika dodo ye oka asebo ogye 400,000 Ghana cedis uni pakro wo kofa forms na and 20,000 wo kofa wi a wo de kwa no akwa kotua 400,000 woni esun ho bob na etro ho letters na ye de koto mpanimfo animu na ye nti ase na general secretary no wage niema bonbo na complaints in the abusia bebre baye enanwumre asem fofora ba asem daba na asem no aba no mpanise kakom ya jeno konfo anum ye kwa homa so General Secretary of the National Democratic Congress ene Owura Johnson asiedu nkatia dodo na abɔ ne mra ni General Mosquito General ayam wadwo yeah there yada so se waje ye so anwumre bani ni sujumadi so enie na anwumre ye nsa kan letter free mpanimfo mo hono mo ya che se nsem a mo ka de ebebre mpanimfo de krata nipa wo ye so obedi amanyoko nanim no ebi de krata akoye ema bi so bedroom hono mo ene decision ben ene ma take yo menda se minu amba ma chia atiefo say jumadi ye sha se bia
a man for the nam at Yedun Katian, why you say, wait, why you say near the Debia made the Asama Mano, a good show, ma make and say, maybe a small for. And when the party no, a young she say, be a Tabe Meme office yet the Ejuma. And when the no crack, say, ye nomination, say, or more pair, Franca, two. Omo mefa nkata ne na yenyan hyehyɛ nkoto abai em sɛ mentime ho ase kakra ebai nipa no bi yɛ sɛ omo wɔ sobo kakra ɛwɔ nhyehyɛ a yɛayɛ ɛne sika yetua ne ade enti omo de omo asɛm ɛkɔdan yɛ nyinaa yɛ mpanimfoɔ ɛyɛ Council of Elders. Party no mun so nhyehyɛ no Council of Elders no ya futufoɔ adema party no ɔmo nyinaa yɛ nipa a ɔmo ayɛ adwuma wɔ party no mu party kɔfa baefoɔ ɛno nti sɛ asɛm biara ebena na ɛkɔduru ɔmo aboboa no a na sɛ ɔmo de ɔmo ano etum a na asɛm no ntwadeɛ a na kyerɛ sɛ asɛm no ntimi ntwa enti anopai mebo amane se sa party for no Council of Elders for no afre se frɛ National Executive for no near the womonye meeting near wenwe ensem bi ho enti ye no omo koye meeting no ampa na afutu a womo enya de ma National Executive Committee no sign every functional executive committee a omo ejina homa National Executive Committee because National Executive Committee there regions no nyina ka ho nti no enya de a ubetimi anya omo bretia bia mu na esan se putupuru nsemo a ebedru ba bi na se ebi ejina ho take a decision as a functional executive committee say bibisa eba womutimi gina National Executive na muna womo krakra efie na efre National Executive bia na de ato omo anim enu nti ye Council of Elders for meeting no wie ya afutu a womo de mae no ema me sign free Functional Executive Committee meeting awiya putupurunhia mu ede afutuo no ede beda womo enti nyame ncha de afutuo a womo de baaye ene se de Functional Executive for so dwene ho na se yenyina ye nsakrae ewo kakra ewo enhyehyɛ na ye de ekosa abato no na enti ye enhyehyɛ no wie no na se mesan de Functional Executive Committee for no womo anu disem no edito o man no anim enu nti se mo nsa kan krata bia na kwanye fa so a nsa kan krata enu no yo general nkrata ye nsa kan no se ye kan free suru besi ase a na che se enteso abam sika mo ka asem ogie no ese enteso abam Shasia na bobo ma yen sika amoka asem oje dada no ene nteso abamu ebra na nke wose wo biba be fa forms ni bia wo tumi feeling wo de ba date ne nsakire kakra abamu no bobo so ma yen yo me ne ba edase amese entakraya abamu ni se filing fee no National Executive for atie afutu a every council for no hobaye ama ya hwan so every 400,000 at the about 300,000 the say at 100,000 na dawoye oba na say ye sa filing fee no mu ama utia 150,000 enti first de no nanka emano etia 200,000 this is no number 150,000 na omo di demonso no I hope se ugina bia
and also kane no na ye 150,000 this year no about 100,000 Ghana cedis na form no neto no de ye tia anet ye 20,000 no na esan se mentime ho ate no nti ne asemo a sobo a omde kodan Council of Elders no enti no nipa no bi wo mu a wo mo sign petition no bi a say na wo mo ani da so say wo mo twen Council of Elders for mu aye and san na wo betu anamon say wo mo be le ana wo beto form no bi ana say wo mo nto enti ya kotra sem no so awie no futu a Council of Elders dia man ni say yemie break akra na wo mo etinsan sa akrata no a ebi ana wo mo ani da Council of Elders for mu aya ansa na wo mo afa adwen no isi ya mu aya na ba no yemma wo mo akwanya na wo mo entimi enkofaale saa de no enti ya ma se memene da every anopa kusi anwumre no saa fo no nyina obia ye na dwen so be faale akwanya wo ho a obetimi abefa krata no bi na esan se oje krata no a esese unya enadu ansa no ati ya nantia akofilenti no ni na chese ya twen ena womu wi a womu de beba no eno so ya twen akonanim first na ye 14th December no this is ebeko 18th December enti etwatwa so sa anti edan so a ye beto aba no ye de na otwe baako ato so te eno so ye beto no 26 January no January wabra sika yi beto odwa 400,000 no beto odwa na manfo hwu se sika no dɔɔso no point baako a wo make ye baby a wo kasa ye bia ne se sani amanfo kasa musimo gye se sika no no matumi e dia organize mo ho na prime minister mo be mo de aye ne yie no enye se sika no kura nso baby sika mu hia no emu 10% pena se nipa nyina kura atua munya te se akoba se soate kura mo anya ne na mo pe no enti e ba organization kwan ye wo se mo fa so na mo ye mo prime minister na te se mo ko fa sika no wen yo meda siminu amba say 10% ya o kan de am free manum sauti no ba bi dia na ne akwa check ba bi akote no na de meka ne se de wo mu betua no ebeko bi na nya no nkwa na betimi atua saa sika no ena party kanu so ekuo kanu ye mfa nko yan ba akofo ekomu eno ntino the ye pese womo etua no Council of Elders womo su gusu a womo atiku a womo epe akwanya ebefa so ama de womo de be ba be so ya sen womo de aba ena national executive for no so etua na mo akwa akope bi de aba be so so eno ntina ye ka se womo nso womo pra konya no so no tabi se ujare ya ifo aki a ono na furu so de so ono atimi jare ho enti ese womo nso epe biba ene etwa womo nso fundraising target ma womo eco farm ntimi ho ati bae enti de se ya chiamu ate ye hwan suwe na chese sa akuo mienu na ye Council of Elders ene National Executive Committee womo modern dia ese womo bono eno na ese no so konanim kakra na etimi nya bibi ebehye de ebi a ebehwere no wo filing fees eho yo January yamra consensus aspirants dodo no a raise se wuyi se sika ne dodo ne bra mode ma woni a asamba ko so adodo no ka mpanimfo a moda manyokuo na no kwan a mafa so ebi kyesa mo ne wo onum ni yie
Evisa nipa ejina no say ye kan a almost 13 eburu 13 no kura na wonu matwe wotire se wo pebie enso dodo na ache mu se mo mpanimfo yi ba bi obi a begina obekasa bia na wabọ ma mpani dada din na meta na chi na megidi so nu na betimi aye adwuma no ye bi edi ho yi a wo efiri sabre kopim se vetin bekoso woni ade wo sika beba betu awie no dia na mpanimfo no mo beye amasa yi a na nipa bi di se mo akandifo no ma take size mo ye bias mo time mpani dada achi no atumi afiri ho yo venda timini amba petition awoka wan semu enya ye na omode bre ye ni o omode command council of elders enti omo ba ye enkuta hodi a yedi ye ene afutu a omode ba ye no ensunsanso efiri ho ba ye na ye de atudwa no de aka no bia woni obi wa asemo a say obetimi ne council of elders for no a ye de petition koma womo no se womo ne mo betimi ade ho nkoma mbetimi ade ho nkomo na ende afutu a womo de ba ye ene anamon a esi etufa ho no ene etu a ehun sunsanso ene e de adame a menso me de abetudwa efise pani kanjira sase ba manim obefa forms no o kan manim ho no mo ase tumpanimfo ni before kwan a wonu fa so ye wonwuma conduct wo ho no wonu nya madwuma no ho nte wota ba ko achi ba bi obegina bia so woka ho de aso woka no wanim o ana me kire se so kan no so ka se owo ho details bia o de bebre me se aden no one details no so wo badwam kire se asembia ni ba bia ka no enunti ba bia asem no yakoka no de se o tibie de se amanfo te no eno ho so nkaibo ene de abeto omananim Jenua ansa na abekro no ma yemra kwan a mo fa so se ye hwe musika semu from near yatie from near wo kan nyina ne chese kwan a amanyoku no befa so anya sika de aye adwuma se beba se congress bi se beba se prime minister bi no eden debate kasi abeto dwa omayimu eba na ekọ eye kwan a wose ye fa so na amanyoku ahodo no ye si ye beso wasene o sikasem o man ne beso amanyoku na sene o se wose amanyoku na ne pe wosika o se from near mu ye na che se sika ni ho mo bepe sa nhyeche ye ne yensa mpagya mu se o man ne nso amanyoku ahodo na sene ewo mu sikasem mu anasa ye nkoni se ya da bia mba lala sulala no ma pesika de a support mo ho that's it. Se udi wadi menkata no achi ache kakra. Ube unse debia sema mimi kame se. Ese so maino. Ehunu se di maino foto obi edi so political parties asia. Ehun faso Obama o maina nkata. If you say, I don't know, multi-party democracy. Na parties in Nimua, Enyajuma. Into multi-party democracy, just a party do amamu. Into democracy, no, say no near pedia, and a political party. Anything to Maya, I say, it means an answer near the Sajuma. And non ti sia be se multi-party na yebeka se party ye mo party hombrano ya we ya ani bo ana kutrim and non ti le mejitum se some state funding of political parties no ye akwanya bia ye fa so a etimi boa market etimi kotia keta se ne project Asia ne se obia kase party yen organize party a eka etasi e body party no enye party for no ena kire pese party uko campaign na auto patra eno patro bo no nye party na party panimfo na eka o patro bo no wo ho Oya why only why wo beto
enunti se ubeja ho na nipa na aka se fundraising asem ya ye kan anse so bo nipa binom de aba ne se na ukotire obi no ma sika na de beye party no na wini a tire bi ono so hia de bia o de be ma no ohia mpo sane nipa no o sponsor wo ba no ama ni pose ne ekoso no enti ade no no kure se obi ka se o de ni bibi ba bebo a tire bi o ka se ohia mo a ebe de se ubetimi aka se oso wo mo ano enu nti si empese sa mo ano ta no be koso a ene ye nyina ya hoboa ya de ka se kwanye fa so organize party no nie o man no asomu se ya that say obi akọ organize party no na kira oba ban mu a na wa nkọpẹ obi ho emmoa meye bibibia se kira sa nipa kro no begina nanim se boame a ebe din se obeyi no to twene a that say enu betimi aboa na mmom utie nkomodi ekoso wo man mu ebre bia ye becha ase de abase political party eye edi multi-party democracy movement man a eso man no man ya dwene koso no obi atamo o kan ne se party eye ankura bi na aka bo mu ate wo mo enu nti no wo mu sikasem eye wo mo ankasa asem empire ho na empire ho na se party no so emu nipa so ya ahombo bia ya nhihye se kwai we ne ese efa so editi aya kan so a ene ade na ese wo beka bie enu ti de tie bia no se unni party papa strong parties ya ultimate nya credible candidate because party no a grooming place for leadership omaimu ha since you started democracy basing what is your independent candidate to be about a manpanida and to ababa no just on party so it is on himself party no and then nam so a ye be yimpanim for e de abebu o man no they are na say party no ni ye yo eye ene nkan ko ya ade a ebe ye o man no so daje kakra e say uja no sa say wo mo ankasa nkonko ya wo mo ye wie yo be free party no mu aba e no be ba be president e to ba be president na say niema bi atinta ni ko mu a no di ba be di president no enti kwasi ko no jiran kwantia patakusi oni ayu enso wakwachi abotokura so ade ani ni ayu enti wachi no amene no se ayu akodi pataku eyam enu nti no yes ye hwe ni ehunu se kwan be ni ebe fa so say funding of political parties ebetimi aye ade a nation no bedwere ho ni apekwan e de fa so that position where your position since 1996 and you were by mu me makan once a more parliament me record so wo and I nomni debate I nyina che wa by mu ye nia by mu me ma dwenkyira me de ba no if he said a toda party no wa ban mu na mo be congress ni we dia ye ntishu bebre say ni sika ba fu mo bo opposition say ya say mo bo opposition na mo ji sika kase yo mo wa ban mu ya ndi dede say ya de no esi pai ni say ye ni ankasa ya kwa akoye nhihye bi atre ye delegates listenum aya nsusu sabre no na obia adini so yentremu obia betubi yakopumase me wa bai mu no ene ekotremu nanka ye kwa akohia ayi mampani a nipa be sempem yensa pe ene hia edi sa adwuma no o yentremu no obia metubi yentremu ye maso from
3,000 plus no any Akua say aka do 300,000 nipa mpemo hasa obeboabo omu nyina no akọ constituency centers ebia de kasika ne beko enti uja sa de nyina ana tabe ya ne national executive foi gentlemen constitution party constitution ya shishe sa de no ne de ato se kwa we su ne mfanye sa abato we enti anu kunta na ya budi aba ba kire se na mrano kire se yenya no de a ehu kanie na ehu kanie so de a pa we nya yesusu se yemfa so nkiche sa aka no ene de abetuja enti me hu ase abai enti enyina ne ase hia ye hwe kwa ye be fa so afa kwa foforo so e de achiche ka no na se ka no ankasa be free ho de enkonya bia ni ho a ebetimi afiri ho efrise nipa mpema hasa no wo mu ko constituency capital akoto aba no obia ni ho be fa fom o mefuru ka no so na o mefuru a se wan ka se wo mu ankotua wo mu ahyentuabo a be se so obi tua na hwan na betua ho na ye gina ye gi ho akinye enti akwanya no ba ko ni se ye be kata ye nini aka se o yemma wo mu a ekoto abana nkasa mpe wo mu ka sika emfiri wo mu nkro so enko constituency capital enko to ma presidential candidate ye betimi aka se kokko ate sika ye nsa be kan se de be ye sa adwuma no ballot paper nkwa na betimi aprinti na timi apia electoral commission for so ka se ye betimi akohia wo ho a se yeah, announcement say party members no ye nyina na party ni ye dia e bia wo so o kwa akoto aba pe o ka sika bra no ye one of the steps ya betimi ateki ba ni nyina ya dwene ho ahunu se na ko yes announcement no ta candidate ya ani ade ka buburu ja be ba be so amo efise wo na o pe vote enti uko koshia constituency for na kasa misremo masemnie omba kasa wasemo ede ya pese e betoma ho na kwai ba na ebe free so ebe fa so free se kwa akonso kwa akoto aba jenu ani ya manyosem no na ntiase no enko dan wa na evize yenimu eno omamba pa bia asede ne se wo beto aba enti sese no beto aba agisi etua wusika ansa no akoto aba ne ye ne Ghana no efise se nkanya sa nkaka yi meto so se mimi nim se e wosa me koto aba ye masede a eden na mo amanyofo na mbaje to wo ho so se ansa me kokama sam obebi sa se fa meye den na mako eno ye hwan ya so bi me ne ba me date che ye ko ye nim no na adisua no so ko na nim. But situation ye wo mu no situation amanyofo wo mu sabre enie enunti ko si se education no be ko nanim na obia so beti ase se o civic right na o kwa exercise and so obia tia ho ka sika ma no. The situation we have now ne say so obi betua anase nipa no nkonkoto saaba ana mo na mudi ahye ye ne ekoto aba ne se mo no mo kwa umma bibi na nipa no akoto aba na manti ne mo de akere ye no se wasami na mitwi aka sika ansa no akoto ama me on say politics na akoya kansie unim say tema ye sha se revolution be ye CDR ne ade no ukọ akura bia se a tate meka no pikura ni ho ye ka se ase bi nkati e ba kreso a obi prese onu be ko wura mu akotwa bre no abebo apata na ya bo ne din se onu na ye apata no meeting no etimi koso na ndi age because revolution no dey awareness no by and the multi-party ade by obi a yes atam no during revolution and na onim se obo ane man and the multi-party ya bana edi this abedru say obi se wo ko twabre bebo apata no metrem nka na semnko obi so say
they say uko chabre no ba obetua okaba de ka de ne wankwafu mu akwa akoyi wone no wo so na esi akan eno nti adidi mu a ba bia ekọ no nye ba nye ba akufo adwuma se obetumi asi ano eno nti ye gitum se amanyofo nyina megidi se ofre adesi a wo mu nyina begetum se ye ekọ no nye na mmom ye ekọ yanim no say development ni emra ye hihye any awareness any level of education akwa ni mu ankoduru empempenso bia now ka say open on tema obedi no mo no enunti de aba no enti asemo edaba maso sesia na e ka ho asem se ene ba bia ni wa obeka se nipa enko ba de enko pesika nwu omo botomu mfa ka no meto abama obi nkodi president ewo constituency capital uko na so a omo beba enunti anga de bekwa akoba ne se ye nya na so ne ahohoro ye nsafiri ho a candidates na omo koye campaign no uko ka omeka se wasemo ede na mmomaba no ye nto no se kwa ha ye to no nsoko enti kwa mbe ne befa so akọ ne akoto ama o enti wa we ya na omo bayire o se wo na obe han ka ama omo atra mu di akọ ana wo so han ka wo ma wo musika omo de be han ka na wo free wa candidate number 2 ba atam kura no ameka kire no na omo asan agiska wo no so ho se ye de han ka ne aba beto ama candidate number 3 ba the same thing enti wa we ya na mu candidate samu ye dumiensa wo be han ka dumiensa enso ka ba akope na di nipa no bekro asem enti se party mpanimfo trust ni ye se the obia timi contribute to bibi na edru na party no ka se ya high cash se nipa no nyina befro akwa akoto aba no a ene uko na akoka wasem a obia ni odi a chentuabo eba beda oka enti ye wemu anu mom no na ka wa candidates no na se ye nyina ye hia na ekoko ba se sika benya kakra no yemfa print ballot papers ne yemfa enhan electoral commission for na wo mo mehwe abato no so na bia yenko kanche delegates no se mo amompe musika mra mo na mo so amoye campaign no mo na wo mo de ka be kwa akoyire mo yo je mo bia ye na dwen se party mpanimfo epe kabi atimodi bi ne epe kabi aso anipa bi na mom papa so pa homa so ni yemu ntia enya ni mode ni yemu no wo mu kyerese ne bo ede na January ye ja wa mo akwa hansa na abekọ no sa mu ye ne mu ye nyina wi a electoral commission aboboa no na wo se pie sa ne wo kan electoral commission fo adwuma ballot papers amode ne amode be bibia no esi wona so na imigidi se wate se electoral commission benifo chemu se logo dada no wonu mu asa de aba change aba mate dada no mpanimfo chemu se wo de be fi se ya hyenso de wo so ne niema kire se ye Ghana dada nso na nkire sa NDC fo mu so msei so minamba meka che NDC fo a committee bi se ye gina electoral commission logo ho ana meboa na de me ma gina ye me ne se electoral commission a corporate institution enti wo mo ahyenso de a wo de be hye wo mo ehonso no me gidi se empanimfo eda no emra ma wo mo kwan se de wo mo eye no wo mo timi ye na ye de hwe dwumadi a wo mo bedi no e bia okofa logo bi na ya de a unse party ya yesu you colors enti ekoko basa na yesu ye wa hyenso de na wo mo so na ye referee for enti se e bia hyenso de a wo mbekwa akofa no na ya de a e ya akoba party bia hyenso de a eno no party no betimi akate na wo ye referee a wakwa akɔhye team ba ko jesi e betimi de asɛm abrɛ yen eno de party no complain a obetimi a complain no na ye no so free hɔ a e bia oman no nyina sika
ɛne ɛde bɔ electoral commission no ho bra enti anamon bi wɔ hɔ a wɔn mu tu a ebetumi de ɛka ɛde abrɛ ɔman no amaye nyinaa yɛtua bi a ɛno nso ɔman bapa biara ɛwɔ bi ka wɔ mu na yɛnim sɛ wo sisa logo a yɛtie biara no sɛ namono ɛntɔ fam kwa yɛtie biara gye sɛ sisa anwɛ kakra ɛno nti ɛntumi nkɔba sɛ electoral commission ɛsisa ahyɛnsode a ɛka kakra ɛma because new logo de bɛbobɔ polling booths ho ne offices ho ne adeade nyinaa no ɛyɛ ɛka ɛna letterheads ne ade a printi documents a printi bebrebe agu hɔ nyinaa no ɛnyɛ ade a ɛbɛduru berɛ bi ama yɛaka sɛ ne nyinaa asanti no ɛnɛ ne yɛkɔhyɛ aseɛ printi nti no ɛka bi ani hɔ yɛtie bia bi wɔ hɔ a yɛprinti agu hɔ agye hyɛ sɛɛ no nti ɛno nso ɛde ka bɛba na enti sɛ amanfoɔ obi ka wɔ ho a yɛbɛtumi aka enokra de genuana ne Dr. Bosman ne kan say one of the commissioners deputy commissioners ne no kan say we kra de ka bia ni mefi say logo dada ne yesi o ye de ba ene oboa kra ene oboa wo ne say e ka wom pa wo hu e ka wom because the tie bia no entibi ma say a big institution like electoral commission letterheads ya o mo print agu nyina ni nyina sa say afe na ye ko chef for printing na say a ye di new logo be ye enti new logo no ye sha se e de aye adwuma no all documents ye ho nyina se se no enti ano de e ka wo ho nti se Dr. Bosman no o ka se e ka ni wa oboa de bia de o be ka ma ato amanfo atum ni se bia ye sha dama stocks no ko low kakra nti ka beba no so na se ka bia ni ho de ene oboa o se beba kura ketua bi o se ka beba na ka ni ho o se ka beba ka se ye ko print niema foforo na we foforo ndi we dada na da ho na abraham kai district offices of electoral commission logo se bubo ho ene stationery stocks a wo mu wogu ho no ni nyina ye ka ena entime ma say stocks bi ani ho stocks ni wa nka electoral commission adwuma no nka sizi nka nkoso enunti eka beba ne bia eka na oka no e bia so se no so a eno de obetimi aka ami akowiwe because ade a yekase wo bia ni so nya kase wo bi foforo so ani so nembo mi nim say sabre we no electoral commission ewa ahoyehia mu pa wo sikasem mu enti se wo mu enya bibia anya se sika kakra wo mbenya no logo na wo de kodi hu djuma wa abra yenim se mfidia yede ye voter registration esanse wo mu bai wo mu ntimi enko service yenti no na no limited registration ye kura ya ntimi anko ye no wo electoral area emeku ko hia say district the say capital nko ena nipa no ba bia wo bia say wo froka na ba be twere odin adanya emfidia he de be twere din anka yetimi de ko electoral areas no egu ho wo munya sika nko service enti so kan say ye nya sika nya de hia de nti a ya frɛ wo say wo mmra metranse na wo hwe abato no so ye nya sika nya na sika kakra wo ho ye de change logo a fighter wo mo anim nyame ne wo mo nante yo enunti no eye logo no de Dr. Farijan o choose first logo no nyi ni so be bo NDC fo amane ana obo MPP fo amane ena Charlotte say so ba ya odo so ba sisan no wa nye permission am free MPP ho na NDC ho eti se we so aba no sisan ko ni logo de odi beba bia se jatani no odi be yo se de no odi be yo me de ko ti se enkoye college bia ebe kwa ko compromise wo mu neutrality na wo mu ti wo mbe yusu jatani na he wo mu logo a eno emua abato se ebe ko we afa na ebe ko we afa nembo
woman na say omo hia omo priorities yie say woman nya sika enya adwuma na sika kakra e wo ho no de say womo ko say no wo ho eni say womo di ko ye logo no eno na womo nyene womo ho ntimi de mi hira womo kose yo anka say womo wu a womo mfa me nko Jenua ne me yesu ye nhira kose na koda why no musu ga se mu abusuafo General Secretary Yoda NDC amanyoko no ano Johnson Asiedu nketia General Mosquito ene ne no atwetwen enkomo no ni nyina sebeyo na ya manyosem a ye bo mayi mu no ye beti ase yie wo a wo to aba no wo beti ase se ye ka kire wo se kokoto aba enye sikatua na nso no ene nipa no a wo koto aba no so ono hwebu a wabegina nanim se won to aba no mawo a ebia wo ba no hu wo obi na kan asem sa adado ochiri ne ehu no wo ba no hu sane na wotie kaya na wutimuo wodan ya na wutimu wabra bokra sane na wusi bono no nipa ne hu ye eti sa wo ba ne na so kyena wo behu no aye hyepa wonim se hu nipa ya metu ama ni wo kure wo kodi ye timam so menye me de wo ha ni nyina ka ho abusua na nso sanke ati ase pa ki ento aba nyiska gento aba mu obi ntua ye ka sika ansa ne yakọ yeguso beni ni sujuma die ni yedi fra Adom 106.3 FM so yes me live on Facebook Adom 106.3 FM mu betumi ahwe yen ebo Facebook yen kwa mma so Dr. Thomas Boaben University of Ghana Business School and wo osanso ba politics mu a say wakwada mu pa ye ne doctor ntwetwe nkomo na yenhwe ne ekoso wo ya manyo semu NDC amanyo kuo no na nenam ho apaso a yehwe yenhwe sane niema esiko Doctor good evening. Good evening. No boko de ready here mo ba cha so Adom no bi na yede ti anwumre na anwumre ye frɛ wo anye bone NDC amanyokuo wonum hyehye ye aboye edi ne kane nanka wunipa kro wa wadwen so okofa krata ubedi ani betu franka de a ene nanka 400,000 Ghana cedis was a wutua panimfo atwe ho da wira ese nipa ebe numu a wodi kan kofa ese panimfo ate ase omo se omate so ese aba 300,000 dog yen NDC amanyokuo no ne won hyehye ye aboye edi besi nne sika wo ka se wo je ne ponti so no ne bo edin anaye yo edase na mafa kwanya iso so achia Ghana mine atifu nyina am say ye ka asem no meba so de ba ye ka na asem dis fo na enya o masem but e Ghana asem o e Ghana pa ye pu empanyimfo anasa manyuku a omu edi emen so no mbedi nso ache NPP ni NDC nti NDC nya BBC ne ba na be hia se Ghana fu nyina nyina be dwundwene ho ne se de be ya ebeboa o man Ghana nya o monko asem afa ye ba asem no so no se ska no do so ana se isa no eno no untimi nka se ani ana da bi na mum sika no kwa be no mo fa so a omo si gina SSA ne ebegia na sei na ye no eno hu hia pa ebeka se eye democratic way obia amu nyina to so adwene na aspirant ni nyina party supporters no mo si o ye yem first case ensiko ana se ye ntia sa bowe na nam de ebinum eye omoku dwane to a mo party founder ni ade ni nyina no ame ye hu se mse bia na aboju ana sa anye su democratic sa ena omakohe no masachire mu kakra eno de se utie General Secretary na chese na kimpanimfo na tenase na chese adwen ba ye wedi ne de ba na omo come to a conclusion say 400,000 no na beboa ene wo de beto abontinti aspirants ne de utie ma na se wonum nka ho aha and then they say no the question is 300,000 e ba e no no so no yeden die ne si enti afedi na companyfo nyina aja tum se 400 ne ye afedi almost so much so about 300,000 no
as far as no ebi mu petition say nyina yete no ku akrate mu ne mu afidie ya ko ba bia so say bebri na cassette ya na omu cassette ya dia ban no eye abojo so ana ndi se nya abojo so a esunsun so ne sai nye party no nko o man Ghana enti se ye de sane ma we to nchen na se ye ka se o man a we ase nyina ye ka amanya hia buburu adokoro yen ye ka ho na se o pese yi wanim nya se wa u bedi o nya se u gina electoral commission for u gina magana CM to abama u party kitu bi a wo atie no ana u party no mu no u pese u gina eni afoforo fo ko pre ansa kura na wako electoral commission hona yatitu assess ka we na kwa bisino yam say ana eni u kasa Ghana here ya enyi na say ska wo mamu pa because can is so I mean be a teacher for any akatu so be amode di mu ye kakrenti baby na me don NDC me don me na me se me ko akotwe me kon akohe sa manfo enyime na me ne MPP for ne hefo nyina enko prayer ese me fa 300,000 bra ansa na me campaign ansa na me posters ansa na me we ndi em se edoso e osoro pa bibre na wo ka nienti ampanimfo si se agina ye no se wotie ni ampanimfo aka fa senti a wo gi se sika yi a wo chese electoral college no nipa dodo ananka wo si gina ye ka se bia ye to aba wa NDC amanyoko num no wonum atrem watrem ama sabre nipa chese o ka se wo tumi to aba be 300,000 ana wonum be kwa akoto aba no sa nipa no so baby a wote no bi anya ho no wobeto aba no eti so wobeba kuro foforo so anase kuro wom no na kura wo fra kura ba kurom so wobeto aba no a ka wode beba ka sika wo se wo mu netua enya nipa no okoto aba na betua party no na wo se wotua eti ni nyina ayo moka organization be ye bylaw papers on be print electoral commission for wo so mutu omoka enti ni nyina aka ho ena wo so ogi sa sika no many about we dey my own question kra we dey kan ya we defy natural logic so yeah trans say be if you kra dwindwene mu nyansem ne ade we no wo keke ka enti say enke bai na party no obi aso stand ni pa ba ko pen stand and commend we kura mo se enso nti o mo guso yelala sulala wo ba bia be kan na me kire say ye na party no say mu ye na ka bia mu ni fa bia 10 na 12 wo se 400,000 and kire enso be la sulala ndi ka na ni pa ba ko pen stand ya obi anko na ba ko pe se bia Joshua Labia na our former president na ba ko pen ko yan ka be dey ka be jini say and you know there is neither here nor there. They bet me a support to some music and says, "Oh, you know, to Toma, dear, your party, but Ghana for instance, you become a woman. Sabia, MPP, NDC, CPP, NAFIA, say, or mine for the highest bidder. You also, you know, a Bimam can be a penny pana, you know, or what Timma or Wakumapa, or Bidi or mine also. Na ye nipa wo ska obinye tua na bedi o man so dia na yankopon na be hu yamobo nti na meka se ba ko pe na e kan se wo kwa ndi ko beje ne sen enu nti sa wo se ye po bi anadwen mu do wo bi a obetumi adi o man nanim di o man na koyedie mu na nya the highest bidder ene ye ton o man no dia mana kwan be so ne yemfa bi se me kai pa NDC wo opposition no ya nte se sa bresika wo nu mu je ye no sa wo hwe ne ne wo gi a be 800% o ena kese abeto so enti se ni party no wo power dia wonu mu nsuska na so man ni sika kom wo betno opposition a no wo nsuska ye nya sika mfa nya enti nya ni se ebra ye bomo pempenso a ye wei no kwa be so ne yemfa ya ye nton party na ye benya sika so de aboa manyoku abodo no e wo mayimu dog in fact the party a party as this is for idea my very good and a historic or my extended or my battle no call as your hopa or mu your party for crana as your fully to be
to abe you no vote to NDC nyae. Omunya pipa over 4 million people na to abama NDC. Inim say you be to abama NDC bia na NDC. No sympathizers amodi omunya members. Yempa say almost to abama NDC say 4 million kuru mufa na NDC for. Na yenka say yen NDC for your opposition ye here nipa mwa to boa party member bia my 1 Ghana cedi 1 bosume mi ense bia 1 ana bosumba ko bia 1 cedi said ya wo de to ho akere wa wo to credit ana wo buru credit kura keke no na akere watua no 1 2 million Ghana cedis ndi sam pren na ya em say ye betimi eno no so kura obi kura tua wo hunu se wotua se bia me nua ba wo hu na se wo ni department 1 ya ahwe kura wo de 10 beko 10 so kura wo kura how na omo anya bi ne bi betimi abadi bi 5 beba omo 100,000 beba ni agi ni nyina aka ho eye kwan ya etia kura betimi afa so em se abato atwa mu ye bi no ye no bi mo ton credit ne binum ye we ne binum MPP for say na credit what on or matibi very good na what to credit no na what you akakra bi aka ho amanfo ye o manhu but o nya several millions of Ghana cedis entino e kwa be pray o ho a e betimi aye hwe sa kwa we so bi pese chenchena ugina na utim na mene no tu eska we wi a na we na chiro say ya people fa na sa ni obetia ya no entia an he betimi the party mu chichi mu aba bebre na ho condition wunya fa form no pe skanu tua ahye ne sa ne ma tintin ne ma bebre ho a ma kura no bi kura na je say ne me kokko testing we say ya ana se ma fa form na wie na fi me ma sesa ma gene o si mi sika ahye na fa hodie no a enu nti yama manyoku na ba bebre no ne democracy kabima men kabini ade ni na parties no yama ku no ma no kwaya mo nkabisa nti minim said there are so many ways and this is for a very brilliant so mo transe look omo gene ho keko ma gene bo mu there are so many ways of making my faso resist than this ana oman no nso amanyoku ahodo no asene ane debi ano dia me support crab me boka gu kwa uti political party now register now so be contest penal electoral commission atoka ama and dia na kura ho anke nyina anke be register bi toka ama we campaign a shegu debi oman ni ska amanyoku no democracy ne board ne. And they say also 4 million supporters are no correct. I don't see your home. A mu half of crama 1 cedi a month here. A fibako. Scow begiano. A brussel. The here will bet 3 mama a crew man who say, hey, young so ye need the money, yes, you can't home, yes, you can be a assembly. I can't want to me. And this will be about the cassette here. Identity na neck no na why na obi a neck ya neck no see ya yi muse munyina ho man yon asem so ba yi na makoka na chinchin ya tete hwedi akofa ba na we nam ha na obi a ka di ope me te se na no ye ti proposal a mo contest no de koye think yen chimu na ma wo mo ezi be ye si at 200 na ma wo mo na no sa na frɛ nti na medika bi za kwa nze so munyina ka so mo jaya ba ba ko pɛ nkwa e di scan betam se agi ni pa ba ko no wana anani pa ba ko pɛ ko ye di 300,000 no ko ye no a obi a jaya no mo tena ho do mo se gombo se mo nyame hwɛ no ɛno be ma party na konkan a chen sen ki be bai mu se o di obi a benya bia mo famra ne mu party ba bia de o di oje card ya fa wanga na bra bo so me ba ko wanga no ana 50 pesos bra bo so ba ko I business come and abro so we need pattern kra kwa 3 million. Doc ma me fa unsi anwume na me na wase. Sorry that's it. Abusia pania ye ne no etwetwe nkomo University of Ghana Business School na owo Dr. Thomas Boaben ene ne no atwetwe nkomo no ene nchemu no ode aba no ti se ye be sponsor political party se wo my Ghana mu
asem we topic we da bi e beto ho no mo na yire if say no question na Dr. Ken wo hwe political parties ni bi pa wutim say nipa no obi won mo be passport wo bi so won mo a chese visa no wo be wo bi so ba wo be ye show keke no woko enti no say ye be ye de a ene ne ye ne ayirim ne de mrato ho nyese onipa kro te dase abura no amakra so mesumeko bi gidigidi no aba di show da bia program bi ebe hu no abotai na ate ase no abo me na mete party da bi endi ehim papa se ye kase ne sa ne ebe kondia ne ebe ya abuso enfuma dwenkyere ba akomienu na menkai wo se bani ni sujumade na wutie Adom 106.3 FM so ene edi efre midin ede Akua Boakyewaa Yiadom frem ye bi wa mejo so odo ichama dwenkyere ene edi kan tema no odi fre wasi selewa na de ndisi amanyoko ne ebo ndonkomi no 4.2 billion wo awo bie no aba betona eze ya teso selewa de onse ye bo eduru ba bia ne ateso ti ese 3 billion wo awo sika kona koto na Ghana for say mo penisa ade ane na asem na aba kuachi ya prekoma me kwa kupoku je bi so ade eni wasi Akua mesro ka che jenu ama mesem aye krado a ndisi amanyoko no so wonum tonko ade a meto sesa na ekode a Auntie Mary Ado wose to aso to adwuma papa ne so nyankopon kan won kan so hwenu kwakudie wose Austria en wode efri baaye jedu aso de ayo de abani on de huma na wode baaye isa kwenu si adwuma papa nko a monto aso na nyame nka mo ho Theophilus na mensa dazi so adie ni wose me show fi New York City my yedin anwumre no ma je se mehwe ne metie parika je baby I will be mechiao NDC amanyoko deputy Bronga Hafo communications officer EKJ mechiao pa Derek aite so ede yode abani o se me show feel like she be community 20 ebiwa nyame enka ho yawa no bonsu so ede eni wo se bisampanimfo no ma me se constitution ade ye adwuma wo mayimu de na kafa donation to political parties political parties wo mayimu si ye donations amomo de na ye mrakuni no eka wo ho no mo Emmanuel Tata so de ye abode abani o se Akua wahu jenu mosquito wa bra Charlotte se sesan logo no de akọ logo no ode ba ya ne ehun no kola ye hu ade bi ode ba ye no sa bra de na wo kan ye ne watumi anya moral right ya wo kan say electoral commission concentrate wo machines ne niema asese hu Charlotte say wo honum na machines no asai enen wo hu a wo kan hu asem sa bra no wo ye den na ya boache so ade ani wose Akua na genu apa no aye so baseye wo maintain ni posture no papa visa na de me kura ma hu say genu a abusua ye nto aso na ye nkwa homa so ebiem ye ne Steven Atubiga aspirants no ba kono no woni e sori gina ye se ye ni sika ye nte ase Atubiga se sika wo kotua e dɔɔso se ni sika ode kwaware ne yira na chese asem mo ho sabre ya teso e de na aspirants no eka ma menkwa homa so na me ne Steven Atubiga ento aso. Hello, good evening Mini abe mapomu e yeah, me tiefo nyina. Tiefo nyina je so. Won tokwa a wuso mu kon ye pre ye sika no dɔɔso ene dɔɔso ene bi be ye disable ene mpanimfo so o mate so from 400,000 to 300,000. Why you ready wu kotua? Me da city aspirants na ye nyina ekohia na ye bobo say okay. No obia wan concern nko. Adia na ha gusitano different from adia na Atubiga. Adia na ha bra penyi tamensa ene Siogabra ye nyina ye collective adia ye free set party no omo san sha ebeye ya ma party no ye nyina de kabo me party no meba wo se hia amukọ hia ye no ebi se danu mo be kwa hia me no kasa ma di tudwa se ye nyina ye hia mukọ hia wie ye so me no kasa ye ma wo ka kire me se ya hia na ya sem no ye de kọ na se mo kọ no obi a de enko na mo ni nyina mo tworo bo mu na mo de kọ ye koduro ye nyina ye kọtnas adia me concern different from Allah. Say me pass collectively no be a kire na dwe ye de kasa ya de
ade ba ko ne de ko ma party ne se esro mo hwe ma ye enne nye sika no nko a ebi ke se eda enana ye de ma se emfanfa form no na esua obi concern no na obi de ne say okay this na ye de be chi akwa ye 27 constituencies no 275 constituencies no this no de ama ye ni sua obi so concern ne ye say 10 years na ye say 10 years no in 10 days. No, 10 years. This is what join the party for 10 years. 10 years and and what concerns no no dear he. Me concern say. He cannot yes he entiano. Say 1 billion say 1 million krana. Party ni deserve say sikano. Say $20 million party ni deserve sikano. Name no enam se eye filing fee na e abeto so no ama party no eya kono no ebe ma emabunu na na se be ka se se yetua se sika we e de aye ana wantimi an resist se sika timis untimi ndi president ana ebe ma ehu aba party se si ano party no eye friend social democratic party na amana sesa so se nka menko ade a anka party no ebia omonye filing fee no tebia 100,000 krana name no mo da show bomodia race sika fa say fa be donate sika ema party because here 11 million e ba de sana party ni akona ma obi e sampa obajuane party na wo party ni mu na you can afford to lead no atubiga nka mo be ye evise se wutie mpanimfo eda manyokuo na no bi a me ne o makasa kokoa mu a wa bre ba asam ye unity work no mo mmeboa obi amfa ne kakra mra no mo amfi wo mo nti we nka mo de be ko yesi asemba nipa netna seka nya seka na twa asem me ogidie pa party no efre aspirant ni nyina tena se ese ye adie ne haya party ni eso chen ye aspirant no party ni wo eso sebi e wo so won faso che abiga party ni eni monyam e chen atubiga with that party ni nyina ye nyobia party na make leaders party na make former leaders party ni make leaders so say the party ni kan ni nyina tena sia ebia former ministers so be ka say contractors we enya faso ana say spare parts dealers for say no ye kai say mrebi say you know I mean there are so many ways party no beti ma raise say sika no na ye beti ma raise enya na nka ya raise sika no kokuo mu e de ama party no but se sia na abeto filing fee nti na me say atubiga the party no kwa ye na 100 the party no kwa na 100,000 ema ye ne kura na kwa ya me faso ma raise na sika ya raise aspirant no me set a good exemplary and make sure say 400,000 no what am the 300 me make sure say ama almost can say sika as donation. The donate sika na mo wia na ma chiro letter ma party na say need you mesremo ma donate sika wa ma mo no mo ma me waiver for filing fee na mo ma me ntua ebia 30,000 and say be 100 for fees no so that it will reflect that me ko bunkuru yo ya na me ko na lerugwa na me ko ba bi say oh mo ntua ba na ma me party ni sika na obi nka say oh adentina what metia this amount of money for filing make say there be also what did your party say you can also be a president you can also lead the party you also have a future actually at the moment na you person but in future no you be very creative in such a way say oma obia abamu emu emma party no emma obia of course a lot of course because party no person also lead Ghana so you have to take a push about maintaining for no leaders they took a decision in the interest of the party. They took a decision in the interest that we have to conduct its election. Nkwancha the decision na ye. They mo party no so no. You ever say the snap na kwadia ware. Obiani say the snap na the kwadia ware. Immediately back say wo the snap no. Onye ukavasia. Johnny Walker. And I say red logo ni fa meje obana ware. That moment no. Even though aware you will be there, I freedom to say democracy. When say na ensusunyaba. Enti metewase a 300,000 no wo eno so kura wo bonyo so me pese ya agree say ma agree say ye betia say even 1 million kura na party ni e me eda say filing fee na me problem okay me for 2 years eda so as filing fee no e na ye me problem
kano enti wo betua na emo mu betua no as donation wo ntua se filing fee ne wo kani metua 400 no mo de share as name in a donation am de be my party no na ya sana me party your friend campaign team ni me financiers ni me godfathers ya tena ya agree say ya bet chia sika na ama party as donation the 500,000 e benya de be more the 600,000 na kai de be more whatever sika ye gusuji te say be kwa ye forms dia ba no but make chia more than 300,000 e dia more so that other aspirants no so be them e be aspirant be ka say oh sa tibiga to na mo we ya me so party no mo 1 million Ghana nia ma resia me de chemo na ma letter mo wave my so that no ya put executives in a very difficult and awkward position they can squeeze the money out of us than to put it as a filing fee no but yes so aspirant no yet na so china na metro mo ya ni omanpenyini Jerry John Rollins kwa koshia ne ada anko na metomo e bia ad collect so sampa ene yen so many agree say okay unim ye be organize sika say dia ma party no na mom ye percent so that in the face of the party na ya file no it shouldn't reflect in both so the party ni be ya corner as social democratic party atubiga why a crowd pa so be di party nanim ni empanifo kan say ni ombeje no edi omode atoso ye filing fee fabra wo se wo de won kan sa wo de wo sika no de ne eboro so be ko na mom so mfa mom say filing fee wo de call as donation nti no manson we wadwen so obetwe ana say wo nya wadwen so obe dwumadie no obedi the American nti na me say party no the party ni be kan e final atibiga ne de me so say ochina ye de this de koma omo e na omo pene so e na omo ne mpanyifo ye abobo e na ochina omo hia sa de enye de e pe na omo ye ka say e pe 6 weeks ye nya ye ka say ye pe ye friend say no aspirant be free say other people shouldn't be part of the system of election. Other people feel say so obia on the views Georgina no your kwana me the two many ma I'll put it in writing. The party can say no. Actually I am penny donation or my donation amasikanko kwesisikanko asori demokrano name of say then we move it so we put it in writing. You be a request you be special request you be party no what party no if they will understand me other colleagues no say yes you get 300 now as far as you know you agree that we are going to donate another 200 for party now on make say there be so I had decided any ba kutremu me feel say me party na me how to be attractive how a huna obi say party no aya corner but name no this ultimate ko raise this amount of money ala la sulila enya ansana wetimi ai president o nti obiti abunkuru yo obiti na lerugu obiti jaseka obiti abebreseko obiti chokokra no sebi me ka se on ebia o setika no kra no ebusia ni enya ebi da to the name o nyansa pa ko school pa woni me okofa setika wa hin so that is why we need to be creative because the NDC party is a socialist party and socialist too doesn't mean that here no but we pull each other along. They said me fundraising that the music ni beka bet me they donate ama me other aspirant be an sika enso we are each other's keeper who will be a pull be I get so I want the ideology of the party now Jerry John Rollins ne me papa na na see dun ketia ne your friends of example for no mo ne your friend say founders of the party chikata no mo ne you know the ideology of the party foundation ya brainwashing me atubiga my join the party ni enyi mu abedru na is in my mind no the anything be an is derailing so it becomes a capitalist so that is all I'm saying but party the Rebecca a final party ni a paramount yo my na wase just even mam na wase me jamo yo abusia aspirants awatwe wotire so obedi NDC amanyoko nanim ba ko ni o Steven Atubiga ena wode atwudwa no se wonde he waye krado donation wode beko donation wo be 300,000 kro betu abro yankwae ene Professor Joshua Alabi on so ne campaign team kasamafo awadi animu ene babia wo honomo babia wodi animu ni amasa namwale honorable
ma yenko na yene no entwetwe nkomo say na mwale yes na mwale Honorable Boko de Boko nyamena dom yeda Yesu ase campaign no muguso a yegusu den yeda Yesu ase prof so ho ye Oze me se prof ho ye Umbacho no ho ye yo wabra sikasemi beto dwa sika dodo e wose mutua ene bere ye wose wunipa krokofa forms no a wode feel no woni first person a mete woni anadi to dwa se 10 days nesu a emwa sikasem no so baby a na enenam wo ene ni aba ne se ebere a moje forms no a mo be feel no ya de bere ni bi aka ho sika no so ya te so from 400,000 to 300,000 honorable muso musen at least we welcome yaji na wa to say National Council of Elders no and Council of Elders no omo to anamo now still as come I was through a minister mama no so no say about on to that file no almost to be a file no so ye there's a cat a million the be no is still to me, no, you should go to February because so Oshe and Amotua NDC actually. In the first place, they are used to work. Now, President Mama would be partial big now, but he took advantage of the unity work. He didn't tell people he's a candidate. Senator, other someone interest on the contest, no. Almost be count unit to news all I say down the money now account na share them not two moon on the safari share the kutukum one account mo share them two punum de safari share ni botom me boom best say unity work no president mama ma onu kwa the kasa you out ema onu kwa no kwa okoyi no ema babes hu so ehun ya so beko na honorable unity work no president mama na organize here many we are politicians kodobunsu asimo kan no tama okazo ka contest o ti asimo kan no etinia ewum ni say he knew he was going to contest but odise obiaso mejuno it's not himself the contest so he took a lot of advantage throughout the whole country already when the president died throughout the whole country so the exposure was there. One of the popularity was there, but we also need to interrogate his popularity, interrogate his tenure of office. Now, don't me and tenure of office don't me and tenure of office. And the other you know that is where people are very sure of contesting. And from now, you need to go the whole country. Now, because you have to interrogate. This time around, he's an aspirant. So, we can. The entire office and no necessary. Okay. On a mission. On what several edits that you didn't show. You didn't show. As they can want them, but the city can want them. At the time now, 26 you can still a shot because you get advantage. You get a springboard. You have a coach. February in the middle of February. Na honorable mudi ko sempenin focus or mudi ko February ya say ye dan ya mo ko yi campaign no won so ko ndie bi the advantage in then ya why no awo ka no I know you have to give others time to catch up. You have to give others time to catch up. But unim so say mudi constitution no na ye adwuma na mo constitution no so a kire report ye was mutumi yi nipo obedi amanyokuo na anim ni akanifo aka 2 years before the general elections and that ends in March. Nti yankwa ne sa wan hu ka March enko February. Enso ni ampanifo de abesie ni nti we so mo bonyo so mbesa atwera. Dabi ampanifo no omo propose aba to neck. For na me cheno. Na aspirants ne any petitioners no. Ocha ombe share founder. Almost don't propose some call. We are going to Georgia. We court in Sabian, the Georgia. Near we say 300 100.
Yentusumba 100,000. When me did this at Chinamudia Mokoye, Jojo, DNA Betumi free my baby said, and Crata letter Yensa can be Sabre Kitaye, functional executive committee, Akua Boakyewaa nearby, Yeno, or Wonumadia to Council of Elders, near Modeba, Yeno Madia to or ma communicated the Wonshe Yenina, new guidelines or Modiaba. The most Aquashiana Diana Baby. Minya Ukasi Bablasamwa or your lawyer. But on some bedroom cafe, once an National Executive Committee, I cannot and one of just doing the So what happened? Let's say your review. You see, there are certain things said, and people say everything is cast in iron and stone. I ain't to know you. Well, I'm a good idea. Minyaba, for the 420,000 Yanti so. Said Barbara can't into no shame. And I even for the coffee. Also, you may yes or no to affirm candidate now. Here, we gave you the 420,000 to do. Yes. So that tells you say 420,000 by one person can let the Congress come on. 420,000, but if one person pick and the deadline passes, that 420, no, you better call Akua elections, no. How would they raise money to if the opposition is coming here? How would they raise money? When you to abandon, the last time such thing happened was constituency elections. Constituency elections, no. Branch is go to national flag bearer day. Oh wow! Omako share the biomko constituency executives, no. Now this time around, couple I should take because now almost drive about 25 positions. Nipa be bridge na chairman, vice chairman, organizer, deputy organizer, youth, deputy youth, treasurer, deputy treasurer. Thank you for your printing ballot papers now. And a ballot boxes. And there's a commission for the bridge. But this time around, no. Only one ballot box for all the aspirants. And say that ballot box, the man, and that's what we did. 3 or 4 is this year. Ufa no ako, but over now, and I'm best alive. And there's no any extra cost. Now, in a party, no, any man conscious nobody organizes that, you know, 5,000 each. 5,000 Ghana cities, somebody man conscious nobody organizes here. So, why do you tell me, say, this time around, no, 5,000 to be organized? Come on now, President Mama standing here, 2015, no, you had 50,000. The whole NDC members, Ghana has at Tuaba, Cadbury members at Tuaba. This time around, a Swati to Electoral College. So, how then you tell me, say, I am free to control. Now, be analysis on social media, or say more Gani. You're more beer Janio. You're called Tuaba. Consciously and more beer Jani. Yes, Mutia Kesika. Minya. Minya, that's why they give the 5,000 Ghana cedis. Let me tell you something. Bring the people to one place, you know. President Mama Odia Pro. All the company now buy to one place. Amount 7,000. Canopy, sound system, no, but the people were able to come all the way from wherever they are going. 7,000. All the campaign, no. Per constituency. Assassin of Mukwa, so Omko high, a public address system, banners, advertisement, petrol, for the president, Mama, he gives 7,000. And they're able to bring the people together. So you can't tell me, say, 5,000 cannot. So Gantz say 7,000 per constituency. It can organize the election. Your former one in your cost. Now, who did honorable would dear mass and a woo ye? If you say one more mass, your my and a sort of one, one Mrs. and Tossum, or more mass and your Mamma Obi a man saying, you're talking about. No, what, Uncle to about young Tojan Mobia. Young Tojan Yata, Sasha water. You see Uncle Pobernum. Ubani Ama Sasha water. You're more dear Janet. Ebia, as far as civil what told you know that I was not in the picture bosso. You have told any more dear. And mass no more and toss woman. Enti nyame adomo china meeting no amoko ye no wasi sudua say 300,000 so doso ti mokọ no mu gina o manem say 300,000 no ana mbechi a mo be san machi na ala become we are going to a negotiation. We are going to a negotiation. One am che no. The party ba na ye nya ka kubu nkunta no because won say your party NDC almost 26 years.
or for 25 years. A big party like NDC, Mobeka Chair say less than 2 years. A co-opposition, scan you more. It is kind of how did they manage it? Because this election one of Sikabaya. That's what is scan you. And Sikano, who him say be the baby na irana. On patrolling cancer, and Famanu Cosibone. On Famanu Cosibone. Sikabaya, who be say when Minya, honorable Rollins Bayer president. Obi Kasa on family party, no. The party was moving on. Atamis Bayer president. Obi and Kasi, Atamis the family party, no. The party was moving on. I know Mama Kwabe president, they say on one quality, the two this career party, no. Why should it be so? A leader, you must be able, your own arsenal must be able to function without you. Must you be the only one that is financing the party? Mama support say party man omudi enim they breaka mama na support party no na e be chance abere 50,000 no omo ama do say this thing when the party grassroots have contributed their paid their dues that you have collected what am no so use the party dues I don't gonna say party dues you need church you need elections yes it's true and that is the right thing to do the party no pesca yeah fundraising proper fundraising. The biggest cannot. That's the election. A $5 cannot fund the election to the election 2020. The only thing is that they have to pay their 10,000, 100,000, and that is it. The rest is the onus falls on the party to raise funds to various means. You can even increase our dues to 2 cities. One I'm saying no. Yeah, almost kick a month. Almost yes, January. Yeah, January be passing fine. The passing. But busing should not cost more than 7,000 Ghana cedis as per President Mame's calculation. But as per the constituency elections, 5,000 per constituency. That's what we use to do the constituency. It's 5,000 per election. All the branches will come together and then vote. Honorable, my was sena Yo, Abusia Kasama for Emma Professor Joshua Alabi. One of the aspirants are watching it say Wobeko former vice chancellor ma UPSC ena yeneno atwetwe enkomono honorable ni amasa namwali nana pokuba adwencheni o say ebi wa mechia wanwumre pa NDC for take decision say wonu mu reduce sika ndi about 3 billion yare yati akire ba bi ne yehwebodin na isi logo no so de change na no ana na e wose ba fi say dada no ene maye hu se Ghana de na ne oba pani Charlotte se de ba ye de akwi anya de se na ye hu so na epoku ba de ya wode abano no Joshua Sabre so de ya wode abani wose akwi a me show papa Medina UN amanwase na mewo Eric ohine so de ni wose oh there be Eric o de ba na de ne metwumi akan abana we de manu ntwumi nka tete so de eni ose akwi ato adwuma papa no so Nyankopon kan ho pa Eriko papa J so de eni wose me hwa wakoso mo na mewo Zito guest house ose honom ye biem se ya na chese ye tie firi ho na chi sakab so de eni wose akwi aba akopɛ Nyankopon enka ho na sani osi ye wadwuma manije ho pa na ya aboache so de eni ana ya wo na asi General Mosquito na wa yeso ba na Nyankopon mane nyesa no yo mate medase so ofofo so de ya wode aba Kenrick G Lion so de eni wose mechia mo papa nwumre Nyankopon ka mo ho ne adwuma mo ye Italy na mehwe mo efri Isa med so de eni wose January ba akopɛ me show papa mitio ne wo kan na 2020 so de iso JM man na wo so ba man ye makoye Steven Anan so de eni wose me hwɛ mo Italy na me hwɛ mo efri abusia ya biem homa no atweme free sabi ko betumi afrɛ na ade wadwencha ba seda no so yeguso ayede ema AMG Cocoa in chief fertilizer AMG Cocoa in chief fertilizer baby wo sekua ni bia sa fertilizer ba ko pe numero 1 wodi gu wo no ba no ase a enyini say prom na soso a doso wodi badwa so a no ate wo ka bia afrim
AMG Cocoa and Fertilizer, Konakwajo, the DBS Roofing Sheet to Society, Franco Trading Enterprise, Vitamilk, Tabia Heba, and Tabia Heba capsules, and any mixture, Nansuajo, the Give Us Power and Co capsules, CB Men and Women capsules, and no money men in Edru no, adomonline.com, Sujmedianam. So, ya woman, ya dear Jumano, 0302 216561. And I said 0302 216562 Fre na for adwen kire baba boko na dia to fe mama ne atumi afani ye na ye nyina ye koyanim Amos ene di kan ya wo free tema Amos great Amos o yo great Amos to asoma yen yo mamenchia otifo na me fan check mo water man say mamenchia me mp papa honorable titles ana Samuel Oku the National Youth Organizer and check and come on papa na obahima obekaya. Last week Saturday we interview a former Eastern Regional Chairman NDC opening committee friending Tawia Boatin agenda 50 ama o country was there empeni phone on babijina no mu ska papa NDC ska wo obeka so kan sa sam discount because omo nyina ya asuafo a omu ska so se ko seske wo se ko mutua ananya sa no kan ana ebi nso se skeni ho ni ade ti almost na bibia ya ntia se kese but o bisa o interview papa bi na o kan se mi pa esedun kesia o si sika enibo e wo grassroots but politicians no both NDC and MPP nyina anke ekoto aba national election e wo se ka constituency the police executive no ye monko na wo senka yetimi yisika na nke di sika na nke di fight back na nke di ko nanso nientia entimi masa na nyina ya ade ba akopɛ yeyi chief executive yeyi minister a ono akogina eya amanyuko nan no wo dwene ono na yire ne ma ho contract say ke de ma police station executive 5 members asirke so mo so no wono no wo so as MP as a minister and as MMDC no wono no odi afa nti adan de no as a police station executive what na obobo scan na onu constituency executive mu BBC kwa tumade BBC kwa ka mu nyina mbetima hambas na ka mu de akono ma yemfa frefo ento aso yeda security most Mordecai Olege mini abema pomu Ghana de we bisosa pomu Ghana ayede na okompa yumwe uhye area me wo Pentecost Convention Center Millennium City uhye inde mbabe 9 or 8 ame ho mu na mu ni ma ya wo komu asabi abatan ni wo mu ma no e de komu dae na kuku ado amamu a facility ase me bema ma minchi aga na lebunu na min stress wo mu ya botre ni ya we chemo mu ya wo mahama ho na the campaign ni si ga na bebu aja boso eye papa me bema enye obi the filing fee eno ye master key to Ghana ye problem o yes see o man ye pa ne se akua ahokyira wo komo a kum kototo an ya so awia tete ya ana do ama sabe abusu wo Ghana eno si topic wo Ghana o akua hwe ene 4 days me call me crew mesik mo do bimbra kwa constituency na akua nke ya kasa sabe ewia se aje komo aba me constituency bra kwa oyin na wo fa kom ba se pa akua wo kom ahokyire nti be sere Ghana fo se MPP na nakuwa mo yen we see integrity wona na makra na Ghana is on track e dey on track na now do she say no ma ye na wo say no ma akua me das nya me sure why ye da se ene ukom Kwame Agwoji ena ediwe Africa nation Kwame mini am it is saying the family you to asmaye amefa kunyansi na mentia ai honorable kojo onko nation minister kuma we mini aba NDC for no say yomu ne tikana ho mukatire se ikani Ghana ano ana sikame wi na omuti omubi asa abakatire se ikani Ghana for me and me hwen kofu we no mu yakọ pap nobody so any croboduma say hello Minia Mr. Mwafidi en nko form na to aso mate to aso maye yo me da afini eduma pa wudi amagana mani bi afimai so wo hwe NDC fo a no when you say o ma kunye
na ye Ghana for no na ye nka no kware obi ba ye o se e comedy ye na do Dankwa Akufo-Addo amamo ya ma se gania bu body e wo ho banchi wo ba ko bodu ase na the whole Ghana body e kwa no of ye bi kwa ye the body ni banchi na be bo obi se ko no ba nyama ayefo se ko to mpabo kwa bi ayefo se Ghana for be kan kwa ya amamo we na aba Ghana for ye ho atoye but bi the politics who says you can you are a second master and you are goofy after na you know after no be who say na do Dankwa Akufo-Addo ejumapa o ya magana mino 2020 and about the show Mahama na obi who say sedikatia o de Muhammad chi na ye 2020 no and na do Dankwa Akufo-Addo ba be ne jumapa na we no 2024 me pafu for the saba MPP be di sama wa ya nhye Ghana be dani sisa abrochire. Yeah, that's it. Rose ewo Ashaman. Hello Rose. Juma pane di wonye nya ba. Every apo me. Adom na so e. Ya me na Adom. Unya ba Rose, Queen of the Airways bakupe. So so me. Me nya ba. MPP was there. Nana do ba ye wan to ye Ghana. Many aba, you want to Ghana 2 years in decide before say how many times no want to petrol more Ghana be president 2 years in every 2 weeks every month there to petrol more Ghana ya kase Ghana ya hunchiria and chese ubia ni sika Ghana o ya wosika for mo sika but sika for omuduma egu Ghana mo ba be mo 2 years in bank dodo ahin egu Ghana MPP for mo tina na do ba ye ho atoye 2020 na do be ba enye ndisi na ebe jeju Ghana for na se bi omu nya MPP ni ndisi for omu to aba omu na omu be jeji Mahama eni na nado 4 years e wan na ebo ni humode e wona memu na nado be di president menua o ha woni amane abebese ene papa we di ato yesi o meyemu ene wo se ukoto ejuma be na wo ye ukoto ko hu to okoshe ejuma no president Mahama na ejuma pa o ye no onu to na wo ko okoshe se wo na wo ye wo be no ko mo toilet camp unsi bi musala musina nado ye ejuma ejuma be na o ye o memu papa wa hai papa wa titi o memu abropa o de ko esu kabemu e wo memu Mahama 2020 mo ye de mo ko so ba fon kamfa na nado o wa ko ti me fe be retire no. Yeah, that's it. Rose Ashama Lebanon no Paul JM Beba so ediso. Hello Paul. Mini aba abom de say. Adom na so e. Nyame adom me ho ye. Nyame hira mo. O hira so. Adom ne atiefo nyina na nyi. Ke robo ni no di Paul JD meba. Abi agendi bo bia me chia me na nyi. Na ya sire nkwatetin di amano. Neda grassroots nkofo a adoniti kwakotwa ni paliti amano. Yes, sir, Ebanesa. In your own show, we did that. You could be 2020 very important. The whole in your palo. How did this ever yet? 10 pesos, you 1 city, 2 cities, you 10 cities, you 1,000, you baby near the Edgemano. Now, Yama John about the school Ghana because by the Namadi and Namini, in fact, got an Akazamun or Dianam. Unim, Obi because in the Umbi dear and Sha Ghana based every hey, sir, Yati Yadanyamiasi. I'm near Bamako in this. Yanti Ghana never talk about 2016. Nana Bamia, oh Nanasi. Ghana ye discuss a comedian. Oh Sunu, not Bamia handkerchief upon an anim. Handkerchief for na Bamia upon an anim is there. Or say Nanaka say Sikawa Ghana, Bamia say me, let me judge more Bank of Ghana, Sikawa, Yabaya Mobotia. The Catamani to see an on buy with less than 2 years ago. Amako discuss 50 billion Ghana city. When you about that's the way they call all credits now. A year. 250 trillion. Trillion abubuanya sa maku and people have what you know and uncle for what you was not buy. You want to ba kwa. Ya papa ye nana. Ne papa nana bo we what the odia ye. Yeah, that's it, minua. Paul, Abusha, Yanfa Frefo no Asia say, Yanfa Frefo no Asia. It's me, Godwin Forcing Mensa, Udino no. Or say NDC amanyoko ni se de mahusa domada so ya wonumu ton na adesede na mde tu anim se omonko na omonko consult go so no ansa na ne ton no wonumu akoso nyame adom ba so ade ani o se Denmark na me wa mehwe mo efri nyankopon hia mo papa Francis K so ade ani
was say Akua doctor no a friend no very intelligent man pa no a friend no uti eni nsem se no sika no a wo nyansa papa na se Dr. Boabia nsem na wo kan Kofi Akwete so edie eni o se Akua mechia pa Njebe Matthew so edie eni o se adwuma papa na muye Victoria Esinam nice program ni ode eba ya no Kwadwo boy say minu aba yankopon enka mo ho ne adwuma moye Stevenson Sian o se mehwemo anwumre yankopon enkam ho Bright Mawunyo o se nyame enso mu wo adwuma moye mu na o mie madwen mu Johnny John so edie eni o se mehwemo live fi Amsterdam sada so na Machi Jonas so edie eni o se Akua nyame enhia papa o nhia so ya okofo so edie eni o se Akua hwe atubiga de nasem no mechanic tuwe bi Kwamna Vincent vim obeba no hododon kakra isa kwenu so edie eni wo se juma papa na muye sada so na Hassan Ben Abdullah Falosi so edie eni o se bi wa mechia wadwumre na ne wo ka asem no bisa no ma me se Hefa ena John Mama ka se onu nkwan wo sponsor party na mwale asem na wo kan Frank Sharif so edie eni wo se chia mejire obesima na Akua safo ama me pa menini nyina ene ye hwo Antwerp Belgium chia no mame Promise Munkaila so edie ni Munkaila Jonas edi ya carry and wodi we efri wo se Akua hwe minim se NDC nek ne se wo musuro court wo muti court say cream hwe mirika wo se wo modi artist kan so spio ne ka se odi o mokọ court mo ho wo so sa no abusua ebreninti yemfa mo esia sei na yemfa seda emma enwuma wota ye chimietumi ede bani ni sujuma de brew enanwumre AMG Cocoa Chief Fertilizer yede wase papa fertilizer and no an match say wo papa wo de bedro Akua na wanya so mfa so ne fiada ba so body a de ma Akuafo ewu so wagibia AMG Cocoa Chief Fertilizer no wage wo de DBS roofing sheet Franco Trading Enterprise Vitamin Forta yechi Tabia Herbal Capsules and in mixture and so nya bi ebebo papa koko and how bia so de give us power and co capsules and ebo Sibi men and women capsules and so man memedru e wo dwunso mu yade bia wo ba bekwa fiche na wusu a wo hia Sibi women capsules na be ma so ajodi sisi yade bia na etu ase e de amaw abusuane ye da ekoson ya ni pichi wo a woje bre na wutie ye enanwumre aseda no bedema ye de maw yede ma ye tie for ba bia mu tie ye hwe ye free ye bia no yede aseda na emamo producer so etachire ane kwamkulenu etachire sada so na bednago asante asiedu A4 na executive producer listowo Kwadwo Fojo na etachire yesumi live wo Facebook ana aseda no yede ma Jonas na taye chire meso a medi dwumadie ho echiame medin ede Akua Boakyewaa Yiadom abusua frame ABY me jewo so mesoye akuma mama Zimbi ebeba beto aso ene na meda eno an wode ebre wa beda wasie madam ase ma monitia abusua monyimi fo na